samhul pha thani somni pakwa inrin ni kan lo thleng ve le ta khovel thuthar langsar kan lor le dona ole tunlai chu Hong Kong a building sang tower kang mei chuak wanga harsatna lian tak mai chedara phlak tak mai an to chung chang hi video bulletin nan kan hmang leang hei tuna hian thuthar bera chuanin mi za somni pariat zet mithi an om to a chu aya tam zanni an la bo me kani Hong Kong a building sang pasari akang mai chuak chu thel zo to ni ma se kang mai chuak awanga chetna ra phlak tak chu a in tran don chau zo kem ni tuna hian zanni an la bo an la zong me ka ruang za som ni pariat hi mu chua ani to ani Hong Kong police te chuan apartment sangkhat zakwa somriat palia mi sangli zaruk vel omna building a hloma omna building class sarakang mai chua dan chui nan tran boka Hong Kong Special Administrative Region HKSAR sarkar chuan press conference a kang thel na an tho chu tual chung huna nizandar somvel khan zo felani thuan soya tual chung huna nimin lam khan zo felani thu soin taipo a wangfuk kot building a kang mai chuak wanga tun thlenga nun na chan zat hriat thei china za somni pariat an kai ta ni in Hong Kong thu chua chuan an soi tuna hian police ten chui chen han thok me ka hei ai tam ruang mu chuak thei din huna an dinga a chan chu mi zani vel an ma chin hriat lovin tuna hian zon na thole me ka ni mi zani chuang chu anom na chin hriat lovin an la bo me ka ni tin mi sertang helai tol chung police ho tu pa chuan a soi hetai hian Hong Kong a eruk na do tu pol chuan mi pariat an man chungzinga chuan meiche pakhat potelin building siam thatna tho mek ne na in zom ni in an soi he building hi tuna hian thom thatna tho mek ania thom thatna tho laya kang mei chuak nia ngai ani wangin construction agency ho tu te engama zat man an ni to ni an tho chung hian fire engine shortage zathum som ko pakhat kalpui ni ambulance shortage hi za somret panga fire ambulance personnel sangni zathum som pakhat ten chhun zat zon lovin na an thok mupa helai building hi ni min lam khan thelmi thayani ta chawani kang thel tu pakhat a thia mi som pani in hliam an tuar kang thel tu pakhat a thia kang thel tu dang som pani ten hliam an tuar boka Hong Kong Police Force chuan evidence an khon khom mek ti soin chuijian na an kalpui tana kimchang tak ero chuan an la puang chuak lova kar thuma tanga karli chung chuijian na hian alo theidon ni in a soi bokani kang mai chua chan hi hriat chian ala ni lova kongkhar pon lama styrofoam hei hianin kang hi atial na sa a mei chuak hei hi kang du takani wangin helai building kang darhluaina chan pon ya soi ani dam chuak te chuan helai building a hian kang mai ron chuak a inral rin na in hriat tirna alam angkha ari theilo awak lo ni nan soya hei wang hian mi puite hian hriat tirna an dong lo kang mai hi Wangcheo House lower level perimeter nets atanga chuak masaber nia ngai ania foam board te akanga building dang te porang teken hei hian aman kaya glass atike soma kang mai chuna sa takin aron in vor chawa achunga aron lut boka hei hian chhetna ra phlak tak aron thlen chhota ni khua alumema wangin bamboo scaffolding hi akang nia soyani boka bamboo piece kang tla chuan scaffolding net te aman kai boka building chu mei khui na ron tuama abul hnai flat ruak sangkhata dam chuak te hi son an ni Hong Kong tual chung rorel tu chuan thi chung te hne na Hong Kong dollar nuai ni US dollar anga zong chuan dollar sing ni sanga zaruk som ko pathum ralnan pe kan ni tur thuan puanga Jinhua News Agency chuan karle atangin in pakhata Hong Kong dollar singa living allowance pek chuan ni don ni na tar lang bokani Hong Kong sarkar chuan har sanna tok chung ko tin temamo phurung na turin emergency cash grant Hong Kong dollar singkhat pe kan ni tur thuan puang boka Hong Kong chuan indin ni kan apartment complex sang te ka kang mai chuaka wanga thi hriat chua to za somni pariat te pualin sun na hun ten mang ani thunei tu te chuan kum somriat don chunga khopui kang building kang na saber record ani thuan soya heta hian ain nam noi ni anga ngai mi som pakhat te tuna hian man an ni towa Wangfuk Court complex siam thatna a hian eruk na lian taka om nia soi ania hei wang hian man rohim lo man tlom zo kang te man ania
chu chuan kang mai ti pun lun ta nia soi ani chain ram ribula taipo district a he hmuna hian kang thel na tho zo ania mase police te chuan chui chian na an kalpui tran chho ve le don ta ani soita gang khan mi zani vel hi anom na chin hria talani lo British colony hlui cheve la mun som pariata mi puin he chet to na a boral te sun na le zana hun an mang Britain lel King Charles chuan he chet na ra phlak tak chungchang a hin thu chu asiam ve ngal boka kan ngai to na kan thin lung chu helai Hong Kong a chet tok te ne na hian a omani ti in a tor pui thu a soi Hong Kong a sarkar ho tu li chuan sarkar in Hong Kong poisa makte doi zathum US poisa chuan dollar makte doi zali fund ruam manani don thu le helai building siam thatna tan ruam manani don thu soin China Ramali State Company lian then khat chuan na an thok don ani China Ramali State Company lian then khat chuan tholom te po pek hanin huam thuan soi ve boka kang mai hi kum sang kha go somli pariat nuwa Hong Kong a kang mai chuaka chuna rap thlak ber nia soi ani warehouse kang wangin sang kha go somli pariat khan mi za som sari parukan lo thi to a Londona Grenfell Tower Inferno nen he kang mai rap thlak tak hi khai khin lo ni ve to boka kumsani le som pasari khan mi som sari pani kang mai chuak wangin Hong Kong a hian an lo thi to boka tiang te chuan kang mai wanga chet na thleng hi Hong Kong a po hin lo ve nual to ole Hong Kong lam chu kan han du tok lenga Russia Ukraine inrem na tura ruam manna pom turin malak na chho mupa chuti rol chuan ground in be na ha chol lova Russia si paiten mason na chak takan nei Ukraine hian si pa in dei lo na sum le pa in dei lo na ral thuam in dei lo na tuna hian har satna an top ha mek nia soi hani bok Russia drone missile mangin Kiev be ani le ta hliam parukan oma chiat na engemo thlenga building kang le chia report tam taka tukin jing khan Russia drone le missile mangin Kiev district rang be ania heta hian mi parukan hliam lian official te chuan soya Kiev si pa administration how to Taimur Chaken ko chuan mun paruka be putlak na kan tok mi makte doi thum na khopuya hian apartment building le chena in dangte chia nual ati kachen ko chuan mi parukin hliam an tuar ti soinan jinga henau pang pakhat le dam doi in en kol mek pakhat an tel andin hmuna that lo thu soya helai Bial governor Vitali Klitschko chuan be putlak awangin khopui lai hola apartment building chia nual ti soin chong noilama kang mei chuak te po oma kang mei chuak hi kang thel tu ten an thel mita Central District pakhata rang taka kang mei thun nun ani boka tichen ko chuan Dnipro lui thlang lam district pakhata apartment building pakhata kang mei chuak boka hi Russia drone be na wang ni ina soi khopui chunga hian air defense unit na an thoka Russia drone missile run kal ka thlak na an thoka online a thlak po sa chuan apartment building pakhat kang mei almek te alanga Russia drone missile manga be nu ma ni in emergency crew te chuan an tar lang boka kang thel tu te le chan chuak tu te helai hmuna hian rang takin an thleng boka ni chuti la chuan Ukraine sipai te chu ku pian sa in beina lian tak Russia sipai te nen an kalpui Ukraine sipai te chuan an omna hmun hum him tumin ma an la a ku pian khochak lama hian sabotage group 10 Russia sabotage group member thren khatan man ni in Ukraine chuan thu chu an siama Moscow na sipai te nan thunun vekto ni in helai hmun hi ku pian le chevel hian soi Ukraine top commander chuan hei hi an hol thunga Russia hian kumsang ne le somni pania an be atang khan karma sabera kupian si an la a mase hemi kum top lama Ukraine si pe te chuan an let le ani kha Russia President Vladimir Putin chuan karma sa khan Moscow kuta he kupian sia omle to ni na puang ani Ukraine commander Alexander Syrskyi chuan he kupian Russia kuta omle to ni anga puan hi an hol thunga Syrskyi chuan Kharkiv biela hmun atlona telegrama kan si paiten defensive le search and strike action pahnian kalpui chun zom zel Russia beina an lo dolet zel ani ati hetiang hi ni tin kupians din mun chu ania in beina lian taka oma kan din mun ero ngai to ani chuwangin Russia hian sipai heral thua manga a hi kan tuar mega ni ti in Ukraine sipai ho tu pa chuan a soibokani o heti lai hian Russia chu pavrok selama target lian tak mangin be pui thlak nan kalpuya Moscow sipai te hian Ukraine ram hun nga athena hun khat vel tu na hian an thunun meka ni ai indona jingfel tura diplomatic malak na kara in be na hi halakal mek zel heba ka hian United States in rem na ruam man na asiam tuna hian Ukraine Europe patran rol puiram te chuan Ukraine ta na hlok na turin
an herram ve mek bok ni a soi ani kupian skopui tamjok ti chiat thi Russia target ni in Ukraine lam chuan an soya Donetsk bial chimlam logistic hub poimo tak provox tenen po hi in thlun zom veka Putin chuan Russia sipai te chuan provox mun za som sari vel an thunun to ti in thunkar bulam khan lo soi to a Russia rama hen Soviet hun la ya provox tia an soi thin hi Russia rama chuan Krasnoyarsk ti in an soi Russia Defense Ministry chuan an sipai te chuan khopui pon lam district pan ni an la to bok ni in a puang ani Ukraine sipai ho tu Sirski chuan Ukraine sipai te chuan Russia sipai malakna Pogrov a hian an dole ti soin helai bul khodai family mun then khat khopui thenom Mirnograd in beina lian taka chuak boka Ukraine sipai te hian zirtop ni tlai khan report siamin Russia sipai te chuan hemuna Ukraine defender te beitumin voisom ruk panga zeta zone in beipuan thlak ti an soi Russia hian Zaporizhia bial chim lama po mason na lian tak an nei chomek ni in Reuters chuan a puanga Ukraine sipai block Deep State chuan open source report tar langin sipai pani te rampani sipai te din muna anjir chianga Ukraine sipai te chuan Russia beina dolet turin hulei pol khopui le a chevela defensive line thar an siam heta hian in song hetin norlet nge yantum nia soi ani ole khalam chu han du tok le photila Hezbollah lama han lut te ang mani khan Israel chuan Lebanon khopui Beirut a beipui thlan an kalpui thuta khata khan Hezbollah hruai tu an military chief an thata ne kha voin nia Hezbollah da tithin rim tu le an buena tharber an so san le na chan ber chu mania Israel in an hruai tu pa an military chief an tha sakhani tuna hian avuina hun an mang saudona heng Hezbollah te hian right to respond an nei Israel beilet tur hian le changlet tur hian dikna an nei ti in khovel hriat an ron puang chuak ve tabok Hezbollah hruai tu chuan nimin khan an pol chuan Beirut chimlam khopui pon lama Israel beipui thlakna awanga an sipai ho tulian thi chanlet na turin dikna an nei thu apuang televai sa thu soina naim khasem chuan cholnia haitham ali tabatabai tha chu beipui thlakna langsar tak le thil sual ten om takani ti in Israel chetna na takena soisela an pol chuan chanlet na turin dikna an nei chutiang chuan an dikna an hum him don ani ti na soi nakina indona ibai sayam dia an zona engtaka emo chuan chu chu om don ani chanlet na han mudon khopani ti in Hezbollah ho tu pa chuan a soi khasam chuan an sipai ho tu tha chungchang van tlang hriata soina masaberani tabatabai tha ani la hiana puitu pali te nakin loka anharon chunjom turte the beauty ten and meeting an nei lai thil thlengania khasam chuan heti lain pop leo an Lebanon atlo tura hian Israel nena an buaina chinfelna konga chanvo le kongro asut nge be sei thu asoi khasam chuan Iran thopol hi November sanele somni pali in ka hai han le tang khan October ni ret sanele somni pathuma Hezbollah in Israel be tang kum khat zet in dona chu ti topania chutiang che chuan tu na hin Israel be na hi ti top kan phut ani ate Israel chuan in ka hai an bo chiat renga wangin Hezbollah hi beile tangin an in soi thung ani Israel sipai te chuan tabatabai tuna Hezbollah hruai tu pa Hezbollah sipai ho tu an tha hi hun rei taka tanga an lo ve to ni in han puang thunga kumsang ka zuka somret chokhan he pola hian tabatabai hi ein nim phum tana na poimo tak taka chela Israel beina Israel mi pui ti chi aina turle rol rala chetna Israel beina hlotling tak tak angte po he pa hian local pui to a Elite Raton Force Commander le Syria Hezbollah Operation ho tu haloni to bokani in do vung wang lai khan IDF chuan tabatabai hi Hezbollah Operation Division ho tu ani thu an puanga hi organization din hun clear let na ti nge na force build up na te thok tu berani kumsan le somni pali toplam khan Hezbollah hruai tu tamjok tha an ni hnuwa Israel dauna kalpui turin beilet na lian tak Israel chunga lek turin officialin hepa hipmala tura puana niya November sanile somni pali Israel Hezbollah inkara indona na sa taka top nuwa firfiak pol military chief of staff ata na ruata ni ta a hen hi karmasa a Israelina athar thleng khan athok ani US Department of State soidanin Syria le Yemen a Hezbollah Special Force depo hepa tabatabai hian akai hruai tian soya Israel hian tun hai ka ringa moza chungkan Hezbollah be pui thlakna na takena kalpui firfiak poli kum khat chung zet in ka hai puan to ni ma se in ka hayan bo chhe to wangin Israel chuan a chuzui zel ani ola soidon chon soitur tam tak om thayo me khati china khan kan handu tok le photanga
Khovel thu thar thil thleng thar international news politics la kai hnoi he channel a hian kan ti chhuak thina in lo nga chang zel don nia